kumin sang ni som ni panga hi Mizo Bible thutlung hluile thutlung thar khorpum ani atanga kumsom ruk parukna alo ni tareng maya Bible dot soi thailo Mizovin kan lo nei dan chanchin hian lentlang pos hi minhan moi vele te se lentlang pos ngai thatu te zong song chibai le vek ule le khabu azonga ropui berle miswal minun rong berte mishing nun kongzo tir theitu le chatuan nun na pe thei khop le khabu om chun ani rualin khovela be tok na saber halral nember nibok khovel tong sang sanga le lin tamber chutnon ngun berle zor chwa tamber lani fo le khabu chu kan Bible hi ani Bible hlut song hi te na om lova athil ti ro pui tak tak ero kan mu thei thung le mishing ni na a fin na ti pung tu atan man ani rualin mu thei lo thrau nun asiam len si zia te hian mishing kut rol na le khathu te nen chuan khai khin chi ani lo khovela le khabudang lam berle literature ro pui berangai alani fo ani namtin te hian an Bible theu chu an nam tong manda te na bera po an ngai bok thina ni Mizo Bible kan lo nei dan lalzinga ni som pathum thlariat sang ni som ni panga kumin sang ni som ni panga Bible day kan lo thleng hnai le tereng maya Bible day pualin Mizo Lushai Bible kan lo nei dan hi mi te zia ka tanga la khomin ka han ziak ve ani e Bible hi le khabu chi sang sang somruk paruk meu fin khoma le khabu pakhata siam ania kumsang ka zaruk chung vela mi sang sang somli velin din mun in anglo tak tak le mun sang sang atanga ansia ani aziak tu te hi mi chi sang sang zol nei te pui thiam te lal te beram veng tu te lo nei tu te sanghaman tu te damdoi lam thiam te chia khon tu te dan shemi te le zirtir tu te anni Bible hi mun sang sang mi chi sang sang ten hun rei tak kum sang ka zaruk chung la ya zia ni ma se pathian tharau thiang lim kai shwai na le shiat tir na azia ani awangin a chung thu te hi a in kal mia lova engtik lai po in anunga khovela nun na pe thei tu le khabu om chun ani thutlung hlui hi Hebrai tonga zia ania nima sela thutlung hlui zinga Jeremiah bungsom pakhat Daniela bung ni changli atanga bungsari changsom ni priat Ezra bungli changriat atanga bungruk changsom priat te hi chu Aramik tonga zia ania thutlung thar ero hi chu Greek tonga zia ani thutlung hlui hi edi somkwa atanga za vela siamfel ania thutlung tharbu hi edi zabi khatna chuhnulam le zabi ni na chuhmalam inkar vela zia ani edi zathum somkwa pasari atangin Bible hi abu in alo omta ani Bible thuziak masaber tu mausia chuan BC sangkhat zali vel khan alo ziak tan nia rin ania Bible thuziak nung ber thupuan bu hi apostol Johanan edi somkwa pasari vela azia ani Bible hi khovele khabu omto zinga kuttor na saber ani na a khovela le khabu chuttam berle mi chiar hlo ber ani thung Mizo Bible lo pian dan kumsang ka zriat somkwa pali khan Reverend James Herbert Lorraine pubuang le Reverend Frederick William Savage sab upa te chu sairang anron thlenga Mizoram anron thlen nu hian pubuang le sab upa te chuan Mizo tong anzir ta chara an thiam chakle pubuang le sab upa te chuan Mizo tong chu zia ka da ani theinan Mizo horop AOB an siam ta a hetia Mizo AOB siam na atan hian William Hunteran tongri penga shiat anga Roman horopada chwadan Hunterian System of Orthography anzuya Sir Hunter hi India ram chungchanga thuziak lutak tak nu chha tu British of na hnuaya Indian Civil Service Officer mithiam ani
pubuang le sap upa te chuan Bible le lin na chu August ni som ni pakhat sangkazare som kwa panga chu nu atangin an tanta a an le lin masak ber chu chanchin tha lukaziak ania chanchin tha Johanesiak le tirkau te thil ti bu te chu an le chunzom le ani pubuang ate chuan an hne na tanga aob zira ziak le chiar thiam masaber pu em suaka anua dur tlanglal ni ta le pu thang phunga anua chal tlanglal ni ta te chuan pubuang ate Bible le lin na chu an pui thina ni Wales Ramatangin Wales Calvinist Methodist Presbyterian Mission Tirin Reverend D.E. John Zausap Luya chu August ni som thum pakhat sangkazure som kwa pasaria aizol aron thlenga pubuang le sap upa te hne na tengin mizo tong le thil dang tam tak azirba ka Bible le lin na apo hunenge mo chen chu an thok ho mana pubuang le sap upa te chu an hon alo ngai ta a December ni som thum pakhat sangkazure som kwa pasaria Mizoram chhuah sanin an hota ani Zausap Luya puiturin December ni som thum pakhat sangkazure som kwa pariata Reverend Edwin Rollins Zausap tharachu aizol alo thleng vele a ani po hian mizo tong athiam chak le a Bible le lin na chu Zausap Luya nen an thok dun ta ani pubuang ate ho tur khan an Bible le lin zo to buthum chukeng thla in Kolkata a Bible Society how tu te hena chuturin an pelun ngala ma se sumhar satwange ni don ni hun enge bo chen nu chuan aizola omzo sap luya hena an le khabu chutur te chu an thon ho le a ti chuan an Bible le lin chu chuturin Londona an thon le ta zo kani British le Foreign Bible Society London chuan chanchin tha lukaziak le chanchin tha Johanesiak te chu kumsang kha zariat som kwa pariata an chhuah tirkau te thil ti chu kumsang kha zariat som kwa pakwa a an chuta ani ti chuan an Bible chut zo to chu da ka tanga ron thon ho in kumsang kha zariat som kwa pakwa jun thla a aizol alo thlengta a abukoma chuan ti hian an ziaka chanchin tha lukaziak anwaya The Gospel according to St. Luke in Lushai ti in hei hi mizo tonga khol chut le khabu om masaber anita ani chanchin tha Johanesiak le tirkau te thil ti bu te po chu alo thleng chun zom ve tangal bokani Zausap Luya le Zausap thara te chuan Bible le lin na chu an chun zom ta a Zausap Luyan chanchin tha mathaya Korin thon khat thon ni Hebrai le thupuan bu te alet linga van chunga le chun rumaten an puya Zausap thara chuan chanchin tha marka ziak aleta Philippi Kolosa le Thessalonica thon khat thon ni po hi Zausap thara draft nia shiat ani pubuang le sap upa te chu kumruk chung lai an thang bo nu in kumsang ka zakwa pathuma Mizoram chimlama Missionary na thok turin an lo thleng vele a anni hi Baptist mission tir anni ti chuan Bible le lin na chu pubuang ate kai shwaina hnuaya Zausap Luya le Zausap tharatenen an thok hauta ani heti hun lai hian Mizorama harna athlenga tharau thil pek zenoi chi sang alo chuaka chu mi awang chuan kaushanin amamo ringin korin thon khat thon ni hi an leta kaushan mamo na awangin kumsang ka zakwa pariat khan Kolkata auxiliary in kopi sang thum achunga lani kumsang ka zakwa som pali a Reverend F.J. Sandy pudia chu Wales mission tirin marlama thok turin alo thleng vele a ani hi thuziak le lin lama mithiam le miril tak ani pudia alo thlen kum hian an Bible le lin sa te chu an ennona ti chuan kumsang ka zakwa som pasaria thutlung thar bupum chu khol chutin alo chuak theita ani kumsang ka zakwa som ni pali a thutlung thar bu chu pubuang le pastor zathangaten an ennon le a chu mizo Christian ten Bible bupum kan nei ma chuan kan ringta ani Reverend F.J. Sandy chuan athei angin thutlung hlui lam le lin na chu athoka kumsang ka zakwa som pariata chuan zol nei posea
Joela Amosa Obedia te chu alet ling zo mana indaw pui pakhat na lai kha ania ama chau hi marlam chan missionary zinga honglova chambang omchun ani vandoi thak takin kumsang ka zakwa som ni pali khan Reverend F.J. Sandy chu aborala Mizorama phum ani pudia hi aboral mata ema sulnu tam tak anu chia man talawani thutlung luile lindan tura chimle marin chan anin sema marlamin zol nei le khabu zong anleta chimlamin abak zong anlet chimlama Bible let tu te hi pubuanga sap upa chautera pastor zathanga le pastor challiana te anni chimlam hian an tho hlok le ti alang thutlung luile lin ennon na a hian Reverend L. Mendas pumena atangkai hlea ahovin an beichin ti chuan kumsangka zakwa somnga paruka Bible bupum le linchu an zauta a kumsangka zakwa somnga pakwa a Mizo Lushai Bible chu chhutzo in abu inalo chuak ta a September ni ruksangka zakwa somnga pakwa a Aizol mission veng biak ina Assam Auxiliary Secretary Mr. R.W. Philip Chuan atang zarta ani kumsangka zakwa somruk pali khan atum ni nan Bible le lin thatle ani a le lin masak laya mithiam ladam omchunte antangkai hle Reverend Zairema afak omhlea kumsangka zakwa somriat pahnia a pension tak china phei khachuan Chief Translator atana roi zui ngala ani sangka zakwa somriat pali khan thutlung thar le linzo ania kumsangka zakwa somkwa pani khan thutlung hluipo le linzo ani kumsangka zakwa somkwa panga khan Bible le lin thar chu abuati chhuah ania nima sila chuswal atam ema wangin shaltlak lova ngai hialani a nima sila anlo nga hlel ema wangin shalzel tho ani Mizo Bible Lushai All Version chu voitam tak ennona siam thazelin Mizo tongzia zomle zomlo tur angchi te po siam thazelani kumsang ni som pasari khan siam thata ennon le ania chu Mizo Bible Lushai OV re-edited nunong berni in kasya Thiên lê kha ka ring nghe xóa thu ta ka shille van ka na kong beran ni evana kan lon thei O Bible kan ngai ka tha lel eme O Bible, patian lekha puhi Patian ril rothuk zia Kan suale mishing chia Kan dam na po ashilfia Atul hu bera ni O Bible, kan ngai ka tha lel eme O Bible, patian lekha puhi Xóa Bible atta patian thilpe ani thia thole na ashil le nun na thua ni
Bible kan ngai katla lel eme Bible patian lekha buhi Sana kon var eng ang ni I thuin ril ru'a en rota ayin allu em me thin lunga ka vongan Bible kan ngai katla lel eme Bible patian lekha buhi patian lekha buhi Bible